Obi akase hia me say. Papa mpagin fo. Lintin ni atitu. Na akopa me la cho. Poleeno makwa research na mehu se app bi a friend PESA PESA our Play Store and I say iOS so o download ya o de send this car free na app no me compare yen mehu se rate no eso chen all the other apps also betimi a compare o Canada US UK and I say Europe download the PESA nefa send this car e come abusuafo na kai say obe use promo code Poleeno POLEENO now the sign up so send me £50 or better or £10 on pay we na opede now they send this car and you send me a woman say within minutes na a drew abusia for enchain so we supporting monthly so we building project so o boa will be emergency ni nyina no use PESA e be support o kama na we so no ade ba akwa me pe wo ho ne say wutimi keep we sika na in pounds wutimi keep in dollars wutimi keep in euros e wo app no so into download Obi akase hia me say. Papa mpagin fo. Lintin ni atitu. Na akopa me la cho. Anasko I Anders. Achina ko che baby no abon doggy ani ade wish obi na fili na wo de na wo de na ko she baby ase na fatalo na de aso nanum fatalo mi ncho wonu na hwe ko body se si a naked walk emrofo se o mo naked walk enipa be 10,000 ai omo ye naked walk so obi an fa obi video say you got omo mfa nya hwe ye tuntum fo ye ni mie ne na ye wo de ja ko da so akuja da so wonwini de obedi o wonwini adwuma wonyan mu wonwini wogira wo ja wo wonwini aware a wonware mu eto Oteele me de meka che won say ade no aban wo ye de ye beka DJ bi de ba ye ene say eso twa eso ko DJ K je say eso twa kra mo sole no ye ne live jai o say cheche ene ko wo geru ne ye say Oteele jai Oteele we acha wo de me ma wacha 3 days pepe Ghana for you quit a short memory ebe ko sinsia 3 days ebe ko bi ya funny say Fratello obroni bi ba Ghana ma be say yi a omu nyina asem we beto mu gidi and what be oti wasem me timi nkabi is a Russian follow me no mu di akire and what be asem e ma na mu ba mu nyina no videos about and what be ade ne de am see Oteele number yes and you will be cool Oteele twaso na unima de Fratello gift here or more gift to Oteele de enche bu be me de I unim na say every misfortunate is a blessing eti mu no say DJ K ya toka ama no she we dey try obi atoka ama no brand new car me kra me pese me yepo no me pese me yepo no because I didn't buy bunsa man for reach out to them maybe frefro me pese me ne ge bia na ha mu tintinin this malice as one guess what ge na ha mu tintinin me pese kam ni twabi ma test na ma chat na won fi me say odi me wan grow me am say please I want to do it ama me twa yi dia Sunday no say me kuta ne ma odi just see it and call video it is me Fratello I want to do it and so hey won fi me odi ayi kwakumi be ma example bi odi masa porn stars producers executive producers mla Ghana no make say open mema odi o mu be twapo no obehu mema ebe pro flight na kwa bridge na kwa twapo no odi ka obehu ye twapo no ne ye do kwoti abeto so wanim di abeto so every year bia ye be ma $100,000 ama for beko ama for beko na mo ase kura no me ko join ni bi o but omususu ya me de me ko te ko ye ko gina mu no mo yi mi tu chen na nka de nka me ko te mu oduru a anka ye fa me ka ba na nka omususu ya at the same kuruma umia Oteele de pa mo me free o Oteele de ne mfa na ho there be Oteele de say it is me ko te ano onso menye sa asema ba ye ni able kan asem na wo kasa say e de no
Menya Oh, I sa. say, say, the be diagoro. What do you say? Sa na efrim na what do you say? As you who nikakra na the serious abishim na I just. Edin. Me Edin. dear, me mumu dear, fratello, Oteele dear, Oteele mumpa de on. Ne wunya me mobo. Oteele bit master na ne wife. Said obi beka fa no ho. And some amamfo ne wife o din on pen no asem. Me ne wife na yem me mobo. Oteele ye obi a ankono amu dear. Obi tma keka na adwena kire obi a me no said Oteele to bante. But enuguase a ade abegu ne wife no. Oteele wa ye din a ye ne wife ntia o. Aka De mo beti. TV. Mama so min kan tem bi hwe. Oba wodo. Eno so Oba wo, eno de eno so wo pa. Oti ase ena odo wa akoma mu ena before oni oba begina asole dem aye you may kiss your blight. Kiss your You make blight. this there. Your You make blight. this there. Your blight. Then Your you're blight. there. Your Huh? blight. Your blight. Ah. You heard me right. You may kiss your blight. Akwabi the born wrong. You may kiss your blight. Kiss your blight. Oble me blame you na say cheek no. Bagoya Eti 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 bobuswe. eti bebo. I am no more say asante for mo R no mo L no ye bo We are problem. crossing poverty. Crossing abuwa toliwa. Oh, for Jimmy so Oh, call. what You you make feel this your blind abuwa say. Oh, toliwa? for How question could so you? call. What Jimmy We pa? We need are poor. answer. We are And this is classy what pa. I tell you. I want to be more Pasia. brano. You make What this your I tell blind. you? You don't believe What to do Believe that? you better Pastor, you. we Believe you never better interview. you. Jimmy, Abuwa you tell me toliwa. ababoya bona Asia. Pasia ka Jimmy. Manum Who Jimmy about kankai. Portugal Abuwa. Pasia. What tell You you? make this What? your blind. Sister, I What never happened been if you tell make you. this Oh, your try. blind? Pasia, I You tell be you. on time. You see Abuwa you toliwa. make this your blind. What be that? Abua. Yes, muna muti kumasi ana. Your friend say, friend say, ye background as a more can say, hello. Who are a crowd but testing mic 1 and 2 testing mic. Kumasi kore. I want now bet mic in sohe. Baku mienu mic in sohe. Testing mic no. Ano muda ko chimwaye mic in sohe. Bro, father ni mu problem. Say you may kiss the blight. Cause ye Jimmy. You may kiss the Eric. Eh, Masudena mkanya. You may kiss the John. Asia. You may kiss the Thomas. Ajay. Fratello the MSM nkwana mitimi no happen so. O suromi kokokokokokokoko. O suromi. O fratello o minim de ente o suromi sa. Ajay ba. Aba betra ka just say you may kiss the blight. Abua you may kiss the Daniel. Asia uya obedi matem say abroche ye bona ko wadwane afri abroche akwakotra Ghana. Asia oba yodo na adwuma kwase wi nkwa na beton abrabo be na boy aboa kwase fratello minu so wo Kenya sasem kakra wo Kenya sasem ade bia fratello be Kenya sasem bia wi ejimie ade ba ko a fratello ba app ne so a wotimi ya ade ye se wotimi gigi skama nipa eno de me bona baso de kan ngina Jimmy no odi matem kwasia you make kiss the blight what na me ko kan wo bedi matem aboa hey atale na ntoko ya ko ngami atale twaso unzo nipa do ntina yi na ye share wa o do ntina obi awa we are here to support you what why atale why abusa for your friends obi nka chire kwaku junior say mpanacho oma Oteele lion mami why oma ne lion and then say Oteele nya lion na ode chichi ne re Oteele mami ka sam chiro hwe tete no ana obi naked picture ba na obi naked video ba obehu ne nipa na kuku ne ho na abusiafo aboka ne wagya ne mawo sa jimie na atwam Oteele enye nwa bafin beti nipa na onipa oti ase na ne ho bafin wate wonseye onproye ebetwam akọ wate ebetwam akọ mo oni nkọ wo yire so wo yire ne wo man nkọ ne me wo yire ne nkọ na yemi problem because wo yire de chew wo yire e de chew wo pana chew na so wo de chew a eno ano no
because obano emotionally na bit ma affect na on say oban so no a man e kura family o the obano adwuma obano be ye no untimi nye enti obano say onya like mentally no if he's not stable and onya emotional attack be a affecting kola ni nyina sa ba be affect o enti na mebo empire say obano what do you say one shakra say ontimi nu aduane one nu aduane a ontimi anya wode anu aduane a enkra ni nyina ekom bedo mu example no enti nyakopon sho oba ne den what do you say who dey nye problem nim say wo die anke nye problem enya wo yire ene nkrofo bi a wo respect wo mo a say de minimu no anke nye adekese bi ade ne mada Oteele de ne mada was a pick factor ado waba bi mana o ma bi why okay wow Kwaku na ye ka asem na o na da ne ntokwa enya wa me respect so ya wo minu mienu ya tena Italia cho unim say ya tena Italia che ye nyina minu mienu ye nye papa kwase abe na efrem no mani ablie ka hotel asem a wo so frem kwase abe ni ye ko hotel asem later Jimmy aboa na wo ni ba ko Kwaku me say asem say ya ho aya na enipa hia re chichire eno ti na dem for say are chichire free onipa one thing I know me say oba wodowa odo ena Oteele nye nipa boni ni wo Ghana ye hu say Oteele atwetu akosi obi so agin sika ana Oteele akobokro no wo baabi the Oteele ni man say we ata that's it na asemu ya abana amanfo afo no Champions League World Cup o mokika oba bi no Bible mu okowi abode and yes say oyi omonto bo omono so obi a wonye boni da no omonto bo bono obi antimi ane den anto bo amono ye nyina ya de boyefo ene na ne de aba o na ekina wonim de wo so de beba woni baba woni beda yes ekina e bi a wo de no kura de be time etimi asamba say ya ya rechichere asem ena making because kwaku ye nyina ye wo media yi so e bi a no wakomu gebi ge ne se masa wa anyi amama anhwa mendi ene ma o maba uhunu no anyi ankyere na o ma wundi because oba bi wa ope so odi nani hu ansa na obetena so ama wa ayeden watena so ama no akakoyi no wa video no odi aba beto eye ni buase etimi sramu mu aye mu da mu ani age Oteele deja beto Oteele be munchai na enko be dia Oteele wada so ye Oteele o o de o pass say ma producer bi me fa ne se wodi ni twese ni me ne low winner ai Oteele ba me ma me ayi ono nko a afi o maja ayi no mudi na chi Oteele o yes Oteele na wo be fa ma me ayi akọ yes it wada so ye Oteele bibia no e betimi a change no low win ye move bi menya kwa ka me so won friend mfa ne ko hye mu bi na kwa ko twa bi le when I saw money in that war. Now Oteele no mo listing ya no mo use on. Le when I no so on to na boy kakra na mo ono mo start ye no on for mo hihye him kakra ase de o je mo a wo ze senkrofo bi on hihye him on for mo no mo start ye no enwere mu those time near enjoy pa mo kan kire no Would be frame now who maintain you or more now no more yen? What do you say? yes I both old members kakra, na new members kakra. What do you say? Na yeah, because which one enka Oteele Azigi Abazi essay no trending now the not movie nim no Oteele be twabi obetwabi na bi Oteele chige bi ahye baby no body doggy bo so musi ye hwe Oteele na waji me na aden o man go your friend say osofu bi onsanko obi ba say ade no say Azigi trending na e ko nti wontimi sanko change enko play other part bi other role wontimi play other ade na anum no ensafufu ana ice cream
Sa ice cream we di ma kwati mu yemle kwaku jai jimi no ice cream we uta di ma kwati mu yemle she oh Italy dear enu ti na me free one no Italy pu me say na say me ko be girl be there so eh me hwe twene so twene fe wana me di ma no me cause wana me di ma no boom bomu enu de say nya nko a me so me fa camera man say ma me video me me ko ma he Allah daddy we be turn me dey am wu na me bo girl no na ne tweba so ana F ankasa F because them match once me cut na yet say nkruma eti no said na again dey fit media no e na maintain shia de be me shia bia me tom to say na me so ora ni agogo we dey wey size amana tim tu ya na mu ade na me de ma no boom ayi ne se ne ba ne te se enwa unse wo ma bi twaba ya te se enwa na omo ne nam snake that be we dey inside I don't fresh one get fresh one so she inside the ya me dem ya na nya me fe dia ya bosoro talewo ayese you know akuaba no unse bi wo talewo na ayese adwene ayese anu na ya me fe adwene hey na wo ye jimi ana oh twaba te sa adwene da me dem bie so na ya te sa adwene me dwane o me dwane papa bo se pafu eti ne bo se pafu eti ye kan say Oteele me pacho to niema ne bitugu they see wait 3 days pepe 3 days etu obetwa obi anka ho asem biem DJ KE de ba yi anya na no ne ndam ne ba bia na se kra no obo show e wo 1999 me hu ne mani age na am say that's right oh about the day yeah you Oteele ye obo hu a obetwam sesi e betwam ento Oteele me pacho susudwene na abase ni misro aya ta hwe wa yim udiem mu ta hwe udiem mu pa because big mind for no ana big guest no betimi ahu so Oteele mema wrenhu me was ade we de dey e de chew busu wa mo bibi kase se ne be odi be chichire wure tie ba se ya focus me say Oteele game ayebo wono nko na ebi me say watch na me yimi dia to me they say there's Otaba pa because every misfortunate is a blessing no beji jige it's me kwa kama lion kama to be man Oteele na we na enko ba bia wasia Oteele won wo Italy ni a wato lion da won Italy ni a wato lion da Italy for to lion me hu bi da na dentia na adentia te sa ogodo ntozu meto lion aya yo yenzem you Italian gift wato lion da agwa medina de na Oteele ma de akwa bi friend me say oh ni girlfriend bi one girl bi on TikTok na girl dey bia o ya o ha no lion na memra na me mention the way aye dey yes send lion and I'm calling me the phone na me mia so na say copy na account na ye tifrim o say ayin and I'm say 550 o say kwasi afa me phone ma me enye mistake o say enye mistake for me phone ma me I say abu ka say lion na for America for to no because umi esu ana o say umi aso ana keko abuwa landing for some pet lion too landing for mum pet kla landing for meko ye fence me pie kokko na timi ko she bebre na omu jenjira omu to hwe ni ma from mo say omu na me table ne so because ayi kona osu omu jenjira o sa no ma boys nice boys no ma omu sa se bucket na guess is so church omu omu to hwe na omu jenjira o etibitimi wo bisa na me say bra betra me table no so kaka mo sa se ayi cheso kwaku pacho me focus wo ye nduan ne nkasa se ne be a obe stay focus why on say afina abent no ye den a wo mo be yi adwendwene be wo mende ende no krepa ende no kre Oteele pacho susudwene why na ye de ye num binum de ye dom e wo yakom nti asem to a ato yen
Me nda ne ho. To be honest, nipa be phone dey send me. Me nda. What you say? Because send ya tell to you to be was here holo. ebi nso betimi ato obia. Enti me yesi etua yonko ho a usi etua aduam. Me de me etua me yonko ho a etua me ho. Me asemba say ya sabe me ntwi nipa no. Me try say me hye nipa no nkran. Na nipa na yeden aba back to he or her senses because life no ewi asem no kwaku me ka asem bi atro Oteele mpacho team asumpam ewi asem hwe mu awon ewi ase ayewe de entia ma mo bla me dia betena Ghana me ha me hu bebre ni se me Wow, dwunu because as we are man. na se kwaku nukura de wo kan obi nchu ma mo bla me ko tena Italy ben timi amo bla Meso fratero, anya TikTok na man for gifting me boa my brabo anka meso my brother to say wow. I mean him say